Dua 'inda al-wudu, umthandazo ngesikhathi uzihlambulula ngamanzi wenza iwudu. An Abi Musa radiyallahu anhu qala أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فسمعته يدعو يقول اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي قال فقلت يا نبي الله لقد سمعتك تدعو بكذا وكذا قال وهل تركنا من شيء Abu Musa uNkulunkulu athokoze ngaye wathi ngaya kumprofethi kaNkulunkulu ukuthula makube kuye ngamthola enza iwudu okukuzihlambulula ngamanzi. Ngase ngimuzwa ethandaza ethi, Nkosi yami, ngixolele izono zami, ungenzele ikhaya lami libe banzi ngokunganela, futhi ungiphe amathamsanqa emnothweni wami. Ngase ngithi, mprofethi kaNkulunkulu, ngikuzwe uthandaza ngale misho nale misho. Wathi, ingabe kusekhona into engingakayifaki na?